Ku munsi w'ejo nyuma y'umukino ukimara kurangira ikipe ya APR FC imaze gutsindwa n'ikipe ya Sunrise habaye inama zigiye zitandukanye, inama muri staff y'ikipe ya APR FC, inama ku bayobozi b'ikipe ya APR FC bigaragaza ko umutoza Taleb ashobora kuba yicariye intebe ishyushye isa n'isaha ashobora kuba hafatwa imyanzuro iremereye. Kuri aya mashusho murimo murabona ni nyuma y'uko umukino ukirangira abayobozi staff y'ikipe ya APR FC harimo Afande Kavuna hamwe n'abatoza bungirije Taleb bahise bakora akanama ku ruhande, bimwe byaganiriwemo ndetse byagiye bivuga ku ruhande ibyo ngiye kuza tuganireho. Turaza kurebera hamwe icyo ekipe ya APR ibitekerezaho bitewe n'uko ekipe yabo itarimo iratanga umusaruro ndetse n'uburyo irimo irakina ni mu buryo budasamaje. Ni kimwe mu bintu ngiye kuza tuganiraho kuri uyu munsi. Rero tugiye kwibanda hanze y'ikibuga, reaction z'abayobozi b'ikipe ya APR FC, reaction z'abafana b'ikipe ya APR FC nyuma y'umukino w'ejo. Bigaragara ko ikipe ya APR FC hatagize igikorwa ishobora gukomeza kugenda irindimuka gake gake, ndetse abafana bo batabariza hafi kugira ngo hashakwe icyakorwa kugira ngo ikipe ya APR FC nk'imwe mu makipe tuzi ko izitabira imikino ya CAF Champions League habura ibyumweru bibiri gusa kugira ngo irebe niba yatana mu mitwe n'ikipe ya Aigle du Congo yo nabonye yamaje kuba yakwerekeza muri Zimbabwe gukomeza kugenda kwitegura imikino ikomeye ya CAF Champions League, by'umwihariko ku mukino bazakinamo n'ikipe ya APR FC. Reka nizere ko by'umwihariko umeze neza, nizere ko wamaze kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Kuri aya mashusho nk'uko urimo urabibona, ku munsi w'ejo umukino hafi kurangira mu minota y'inyongera nibwo abafana b'ikipe ya APR FC batangiye kugenda basohoka, nyamara ikipe ya APR FC rero yagerageje kuba yakora impinduka yerekeje mu karere ka Nyagatare. Abantu benshi batekerezaga ko ari umukino umutoza Taleb ashobora kuba yakwifashisha mu buryo bwo kuba yazamura abakinyi ndetse na ritime yabo, ariko yaje gukora impinduka mu mukino. Ntabwo ndibuze kwibanda mu kibuga cyane, ahubwo reka mpite ngaruka nyuma y'umukino ibyagiye biba ndetse byagiye biganirwaho. Nyuma y'umukino umutoza Taleb wabonaga ko atishimye kuva ku bafana kugera ku bakinyi b'ikipe ya APR FC kabisa, ukabona ko ku isura ntabwo bishimwe, by'umwihariko barabizi neza ko ni performance nziza batarimo barakina, ndetse by'umwihariko wagerageza kwegera abafana bakakubwira ko ni ikipe ya APR FC yego yatsinzwe mu gice cya mbere, yego umutoza yashizemo ikipe ya kabiri, ariko nayo kipe ya mbere wabonaga ko ari ekipe itaritoje, ari ekipe bakinaga ibintu bidasomeka. By'umwihariko niba uri umuntu, niba wo kuri iki kiganiro, niba waragerageje gukurikira ikipe ya APR FC, wakubaza overview y'ikipe ya APR FC kuva twatangira uyu mwaka mushya w'imikino, ese wambwira niba ikipe ya APR FC ikina isatira, niba ikipe ya APR FC ikina igacisha hasi, niba ari ikipe ikoresha amatransition cyangwa se imipira yihuta cyane, niba ari ikipe ya APR FC utabasha kuba wasoma uburyo bw'imikino yabo ngo umenye niba ari ikipe ikina yugarira cyane. Kubera ko ugiye kureba mu batoza babiri baciye muri APR FC, uwitwa Thierry Foroge yashinjwaga kudefanda cyane agatsinda igitego kimwe akakiryamaho, uwitwa Darikonovic nawe nuko nguko, ariko ku mutoza Taleb ntiwamenya niba kina defanda, ntiwamenya niba kina yataka, ntiwamenya niba kina umupira wo gucisha hasi, umupira ara Barcelona, ntiwamenya niba kina umupira w'imbaraga wo gukozanya nk'umwe twabonye ku ikipe ya Gor Mahia, ariko ubona ko ni ikipe ya APR FC bitarasobanuka neza. Ku munsi w'ejo nk'uko mwabibonye ku mashusho nahereyeho, umukino ukimara kurangira staff y'ikipe ya APR FC baragiye, ntabwo bigeze binjira mu Rwanda. Rero bahise bakora akanama kihutirwa cyane, by'umwihariko wabonaga ko bari kuganira ku biranze umukino, bigaragara yuko batari bishimiye resultat zibavuye muri uyu mukino, ndetse wabibonaga ko no mu bayobozi bari bitabiriye uyu mukino bari bicariye mu myanya y'icyubahiro ntabwo bumvaga, by'umwihariko n'abayobozi b'abafana ntabwo bumvaga uburyo ikipe ya APR FC inaniwe gutsinda ikipe ya Sunrise yazamutse mu cyiciro cya mbere izakina PK Pro League uyu mwaka, yarazamutse mu cyiciro cya kabiri, ndetse ikipe ya APR FC bahuraga nayo ni ikipe yatwaye shampiyona y'umwaka ushize, ndetse ikipe irimo iritegura kuba yakina imikino ikomeye ya CAF Champions League, ikipe navuga ko yabaye ya mbere, ndetse ikipe ifite umutoza ifite igishoboka cyose kugira ngo ibe yakwitwa Club Giant. APR FC rero nyuma yaho habaye inama nyinshi zigiye zitandukanye, umutoza Taleb ubona ko ntabwo bari kubyumvikanaho, ibyabaye bisa nkaho byabatunga, ubona ko hagati yabo nabo batangiye kugenda bishidikanyaho, ari nacyo kintu abenshi bari bakomeje kugenda bavuga ko hakagombye kuba hakorwa igishoboka hakiri kare cyane kugira ngo ikipe ya APR FC yongere ibe yajya ku murongo. By'umwihariko ku ikubitiro ari naho hisaziramo ikintu cyo kuba ikipe ya APR FC, nk'uko mwabonye muri Sekafa Kagame Cup havuzwe yuko ikipe ya APR FC itagifite ritime cyangwa se ku kijyanye na condition physique bashobora kuba bari hasi. Hagize igikorwa ikipe ya APR FC yahise ishaka
umutoza wa physique. Ndetse amakuru mfite nuko ku munsi wo kuwa mbere azaba yageze i Kigali mu Rwanda, umunyamaroc ufite ubwenegihugu ufite inkomoko mu Bufaransa ariko umunyamaroc, bivuga yuko azagera i Kigali mu Rwanda ku munsi wo kuwa mbere. Ndetse hari habaye n'igitekerezo cy'uko Taleb bikomeje kugenda byangwa, ariko hari amakuru nakuye kuri stade avuga ko witwa Taleb aramutse asezerewe muri raundi ya mbere ya CAF Champions League ashobora guhita yirukanwa. Ariko abantu twari turi kumwe bahise bambwira ati ubundi umutoza Taleb nk'uko murimo murabibona ku mashusho kuri iyo foto, nibwo hari kuba inama n'abatoza bungirije Taleb. Murimo muramubona umutoza wongerera imbaraga abakinnyi wa musaza, murimo muramubona umutoza wungirije Taleb, murimo muramubona ndetse na Afande Kavuna, murimo muramubona ko ari we bisa nkaho wari uyoboye iyo nama. Ubona ko ni ikipe ya PRFC bisa nkaho hatangiye kugenda hazamukamo umwuka mubi. Nayigeze rero ku cy'umutoza ushobora kuzaza yongereye imbaraga abakinnyi muri ekipe ya PRFC. Amakuru mfite nuko agomba kugera i Kigali mu Rwanda ku munsi w'ejo kuwa mbere akaba ari bwaza muri bwa buryo bwo kuba bakora icyo twakwita nka quick fix mu kijyanye na coaching staff, kubera ko nicyo babona cyihutirwa cyane. Ariko amakuru nakuyeyo nuko umutoza Taleb yicariye intebe ishyushye yuko naramuka adasezereye ekipe ya Aigle du Congo muri phase ya mbere cyangwa se muri preliminary round muri mikino ya CAF Champions League, uyu mutoza Taleb hamwe n'ikipe ya PRFC rwose ntabwo bashobora kuba bakomezanya mu mwaka w'imikino. Ndetse ashobora no kutazatoza shampiyona mu gihe yaba ananiwe kuba yakuramo ikipe ya Aigle du Congo. Twabonye ari ekipe ikomeye, ikipe yatsinze Yanga Days, yatsinze Yanga ku mukino wa Yanga Days. Ikipe yahise iva muri Yanga yari imaze ibyumweru bibiri ihita yerekeza muri Zimbabwe kugira ngo ikomereze imyiteguro ya CAF Champions League, by'umwihariko imikino izakinamo n'ikipe ya PRFC. Ni ikipe ikomeye, ni ikipe ifite ifaranga, ntekereza ko nayo nzagira umwanya uhagije wo kuza nkayibabwiraho. Gusa icyo mwamenya ko ni ikipe utakangisha amafaranga, ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe y'umwe mu bajyanama ba Perezida Kisekedi. Urumva ko ni ikipe haba mu buryo bwa kinyamupira ndetse no mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ni ikipe navuga ko ikomeye, ndetse ugiye no kubona uburyo irimo iritegura, ni ikipe navuga ko ikomeje kugenda yitegura neza, kubera ko mu mikino ibiri yakineye muri Tanzania yatsinze Yanga ndetse inganya na JKT yo muri Tanzania, banganya ibitego 2-2. Kuri ngubu yafashe indege yerekeza muri Zimbabwe, aho ikomeje kujya kwitegura imikino ikomeye cyane, by'umwihariko imikino bazakina muri ikipe ya PRFC hagati ku itariki 5. Nubwo amakuru nari mfite nuko ikipe ya PRFC yandikiye CAF yisaba yuko imikino itabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. CAF rero yaravuze ko itegereje kuba yareba impamvu ikipe ya PRFC yatanze, by'umwihariko harimo iz'icyorezo cya Ebola. CAF ivuga ko igiye gusuzuma aho icyorezo kigeze, niba kitabangamira uno mukino, kugira ngo barebe niba ashobora kuba hakinwa ari awikoro nta mufana wemerewe kuza ku kibuga, cyangwa se niba hakinwa hashakwa ahandi hantu bakinira kuri field netre cyangwa se ku kibuga kiri netre. Amakipe yombi atari mu Rwanda cyangwa se atari mu gihugu cya Congo Kinshasa bakaba bareba ahandi hantu bashobora kuba bakina, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biremera neza. Nuko nko bimeze, ubwo Taleb nawe ni ukureba niba azashobora kuba yafasha ino kipe cyangwa se n'ubuyobozi ushobora kuba bwafata imyanzuro ikomeye. Icyo nababwira ko nuko inama zikomeje gukorwa ziga kuri uyu mutoza Taleb Abdurrahim, uyu munyamaroc.